Pinia bangka nili nali tu mafan top 3 Karbi Anglong arlo ke klang voreng awarsai puthak silabang so video long nang than pachini pon ikpo la penali tum kladak ma detail salam bangkai kia son labang so video along sit hek pon long ikpo tangti aprang si KARDOM kadu kawe Karbitis 2.0 YouTube channel long kilang ara do ana fans tami nali tum jong silabang so YouTube channel kilang pen jong sining sam pulote labang so YouTube channel nali tum kaching hon pen subscribe pon igdenon la pena dung hes tame belar jan theklo ing halabang so dim tanali tum berpon igdernon la pen nali tum jong si latest update kilang kang tung mate kilong verje phan pura nali tum labang so video description along stami nili telegram channel aling pipon ik der lo halabang so aling long ber pen nali tum nang join dun ik tambelo tangtela top 3 Karbi Anglong arlo kiklang pon awarsai awarsai puthak le non pathek pen chithan pononang lapen lang pononang aprang si top 1 awarsai awarsai puthak le chithan pononang lapen nali tum labang so details nang pole telegram channel on join don igon hodak stamina nali tum labang so details bange long pon ikpo lapen top 1 long kiwang bangkala son hilot difu girls college sahin ben silabang so recruitment mate labang so awarsai awarsai banga paklang pon iglo la sining ke hanga bang fu abang fitum nali tum jogdon igot dak bengali lapen karbi language teacher apan kinang soddo lapen qualification labang ke UGC ateng pensi qualification bang and pon pola pen last date labang ke 21 August 2028 si last date la pen application fee ke nang jia bang ke lake 500 nang pon ikpo la sining ke hanga bang fu abang fitum nali tum jong si ning hang pole jogdon igon la pen try don igon la pen puthot non top 2 awarsai awarsai puthak le chithan polonang top 2 la bang ke la son lo South Point English School manja Karbi Anglong ben sipak lang pon iklo la pen la bang sodim stame teacher apan mate teacher post apan kenang sot lo lapen qualification dak BA lapen MA mate BED ki untang abang fu abang pinang po lapen salary bang la son hello BA ke pas tang abang fu mate abang pi tumpan 6000 an pipon po lapen MA mate BED ki untang atumpan bangke 7000 an salary pipon po lapen nali tum jong si labang so South Point English School labang so awarsai awarsai jong sining dog join duni pulte nali tum direct apply duni pulte nali tum la screen long ki pipon mobile number long nali tum details mate klada galam nali tum kichini ji afan labang so mobile number long nali tum call igon lapen details salam nali tum arju pon igdanon lapen top 3 chengchi aprang nali tum labang so YouTube channel long jong sin nang ka humri milang pulte kaching hon pen subscribe igon lapen video lang mesen pulte nali tum mesen na comment pi igon lapen video ka an ma share un nali tum share pon ikon lapen top 3 along bangla son hello handloom and textile ahin ben si paklang pon lo kaduka wepen dak 6 ana pusto lapen junior assistant along stami ingsido lapen cinema operator long stami ingsido lapen pion lapen chukidar along kaduka wepen dak 6 ando pion along hini lapen night chukidar along le hini la sining ke hang abang fu ablitum jogdon igi pulote prabjin ben jogdon igon lapen last date dak 30 August 2023 si last date lo la hello top 3 Karbi Anglong arlo ke klang awarsai awarsai abangke la sipinap nili puthot ka preg update na wan pithu ikponali tum maphan la penali tum kolobang awarsai awarsai sining ke hang malabang so video comment along nali tum pipon igon la pen nali tum jong si apply duni la pen labang so details jong si naing pulte telegram channel long nang join igon hodak nali tum long pon ikpo la pen chuni rilo kadu kawe fanta nali tum jong si labang so YouTube channel long subscribe prelang pulte na nang litum subscribe igon lapen adung hes tame belar jan theklo ing hola bang sodim ta berik denon lapen video kan ma share ego Karbi Anglong arras tame palang iknang lapen pachini iknang la sepini a video lambang nili la ansi nili kang ton pon ikpola sepina puthot ka prega video long le che tong thunang tange domi thak me kadu kawe Karbitis 2.0 YouTube channel long kilang ara do an fans tame nili hin pen KARDOM to change your